nije bila neočekivana, ali svejedno bila je zastrašujuća. Prva sirena za vazdušnu opasnost oglasila se te srede 24. marta. Molimo građane da smireno, polagano ponovo krenu u svojih stolišta, da ponesu potrebne stvari i da pođu u zaklone. Gotovo. Sa tim zvukom građani Savezne Republike Jugoslavije živeli su i umirali narednih 78 noći i dana. Za to vreme na njih, njihove komšije, fabrike u kojima su radili ili mostove kojima su svakodnevno prelazili, bačeno je oko 420.000 projektila, ukupne mase 22.000 tona. Bilo je to prvi put u istoriji da NATO poseže za vojnom silom bez odobrenja Ujedinjenih nacija. Rusija i Kina su se otvoreno protivile napadu NATO-a na SR Jugoslaviju, a ambasada Narodne Republike Kine u Beogradu je potom postala jedna od meta napada NATO avijacije. Tokom 11. nedelja sukoba, 956 jugoslovenskih vojnika i policajaca je poginulo, a 52 se vode kao nestali. Ranjena su 5173 pripadnika jugoslovenskih snaga bezbednosti. Konačan broj poginulih i ranjenih civila još nije utvrđen, a procene o civilnim žrtvama kreću se čak do 3000 ljudi. Izvršeno je 2300 vazdušnih napada na objekte širom zemlje, uz korišćenje oko 1300 krstarećih raketa, oko 50.000 granata od osiromašenog uranijuma i oko 37.000 zabranjenih kasetnih bombi. Jugoslavija je početak juna sačekala sa 30% potpuno uništenih energetskih kapaciteta. Srušeno je i teško oštećeno 25.000 stambenih objekata. Onesposobljeno je 470 km puteva i 595 km železničke pruge. Uništeno je ili oštećeno 14 aerodroma, 19 bolnica, 20 domova zdravlja, 18 vrtića, 69 škola, 176 spomenika kulture, 44 mosta. Pogođena je i zgrada državne televizije. Sa zemljom su sravnjeni mnogi fabrički pogoni koji se nikada nisu digli iz pepela. Materijalna šteta se procenjuje na više desetina milijardi dolara. Pogađani su i unapred određeni ciljevi, ali su tog proleća pomerene granice zločina. Jedna od bombi skrenula je u selu Ralja kod Beograda. Pogođena je kuća u kojoj je bila 4-člana porodica. Mesec dana ranije pogođeno je romsko naselje blizu Prizrenske kasarne. Desetine civila zatekle su se na krvavom NATO cilju. Tako su nastradali putnici autobusa na liniji Niš-Priština, a konačan broj žrtava iz voza koji je pogođen zajedno sa mostom u Grdeličkoj klisuri nikada nije do kraja rasvetljen. Bombe koje su pogodile Nišku pijacu ubile su i trudnicu Ljiljanu Spasić. Simbol stradanja najnevinijih je 3-godišnja Milica Rakić. U ovom ratu ubijeno je 79 dece, od kojih je najmlađi 2-godišnji Marko Simić ubijen u Novom Pazaru u očevom naručju. Napad NATO na SR Jugoslaviju okončan je potpisivanjem vojno-tehničkog sporazuma u Kumanovu. Bombardovanje nije prekidano ni dok su trajali pregovori, čak ni kada je dogovor bio izvestan. Žrtava je tako bilo i u noći između 8. i 9. juna. Potpisivanjem sporazuma bilo je predviđeno da se snage vojske Jugoslavije u narednih 11 dana povuku sa Kosova i Metohije u centralnu Srbiju. Istovremeno da na teritoriju Kosova i Metohije uđe 50.000 vojnika Severnoatlantske alijanse u okviru sastava KFOR. Vojska je počela da se povlači,
a uplašeni za svoju bezbednost, pratili su je građani. Ni prvi susreti KFOR-a i vojske u povlačenju nisu ih hrabrili. Mnogi Srbiji lojalni Albanci ubijani su, tako reći, pred očima međunarodnih snaga na Kosovu i Metohiji. Sukob koji je na zapadu promovisan kao humanitarna intervencija doveo je zapravo do humanitarne katastrofe, jer je blizu 250.000 ljudi, odnosno 2/3 srpske populacije na Kosovu i Metohiji, bilo prinuđeno da napusti pokrajinu. Za najveći broj njih nikada se nisu stekli uslovi za povratak. Prema podacima UNHCR-a, stopa održivog povratka na Kosovo najniža je u poređenju sa svim postkonfliktnim područjima u svetu. Posledice na zdravlje i povezanost broja malignih bolesti sa bombardovanjem još se utvrđuje.